Sengoi nana koi de to chohu sai tho ni liahu chitkin hu tsam nana ki kan hauna ku kwa kyo etikwanal ayu na koi ku kia na nyau kan that na Jesus nana hu na no twa ni kyo kui tsot ma na nyau shke wa ni na matzona tata na wa an ha yu nan ta na ho ni tsa ke ho nana hu nya wa na hai dai na hu na kan tha na ta Jesus e na tsa sa tio na hai kui tsa nan sel hu ma na kwel ka ya nan hai in na tsona ngwe wa sa Cristo kweta dai ya na ku ho yu nan tsam shai na da ni ma ti tsa so yu na ta kan yu ni cha tsona ma tai nau e na mal oi ku ho yu nan wa nei do ma ti na hai wi tsam ha loa kuin au na hai shui wana kan tha na tsana ku lui ni na cha wa tsona ngoi sakya na nyam na tsona ngoi kia ni na tho khe na ham cha ku hau ku tsana ne ni na ti lai kuin da ku ho yu na ho ni na twa wa ma hun na ain e cho tai kia na la na hun na hau na tsa shman te na ku lui ni o tsa do tsa ka ni na tsona ngoi wa dona kin au na ya na hai den di kuliu ya na hai ta ma wana ko wi na ham sal hona ti yati hona na kin au ma chen nai da ni na chiwa to nyaun sen na ham kia na nyau no chona ngwe wa lo kwen na hai den di ma che na cho tsao ya na kia na kwen da Jesus al hai hu tsa to mai nei yuna ma chona na ta na wa yu nan ta nal ho ni na ki ti kui watsam yu na hai den a ku thai na sho e kya na ning ko engwe mai na ki de lan am hai den nol hai ni na ku chan thau na den di ku thau den na ki lan am na do den no sia na ku la na sa wa ku no nan thi yan ai den na en ki lan am na di kwa nyau hai ta ma nei na matzona na tata na an ha yunan ta nal ho ni Jesus do ho na he mwen kui nyo cho tsam ki ka na kan hat na nya wa e wa kuin na hai ti lai kuin na ya na cha zo da na na ha ho na cha zo shai ti lai kan ta nan to nyo ya ta Jesus na ki wa ya sa sho he ma cho yan ham na ti kuin di kia na kui chao beleng matzona na tata na an ha yunal ho ni Jesus ti kui tsa makana nal uya nhata wow ayunan tanal hoju mati hai makana nang witnaya nalal hondo Espiritu Santo nakikukui ho yunam aya ewa kwitna na machena na hain kiaya nans achaina na hu Espiritu Santo kwe manjo na ha satana juyana lal hondo ha nakiwaya ho na hai makana nala dando kui ho yunan ta nal ho ne e matso nyau na ya na ta jo tsam se ukuluin du nal ho tsam do ukuluin du rei ukuluin du hu nyau na hai nan ko na kutan a Israel wa ku nyau na hai ya na ne ka cho yan ha ta ha wa ho na hu ta ya Jesus Cristo man ta ma wa shai nan do na cho na ngoi do he nang hai yu na ma shai tsa shmana na wa kianal kien ta ngai shkai ta olivos una dai na matsishma to na ka shue na kului ne to na ta ning dong hi na wen ta una do kya ho kya nan don na ta chilia chu thone kya ho nan ia ya na koi lia na kului ni na rei ham do cha zon den an ta na kantina ho nam do mati cha zon no nya ona kulam nai na cha wa chao na ngoi ning kui thau loi na Jesucristo kului ni na ta do rei cuenta ya hain tha chao ya na kuin nau chao ya wa ni kyo na shkue chao do ni kyo na matio na ni ta cho chao ni kyo cha zon den awa